Nirmala ka nyam kana zyala kona lianka roasni ka nor online TV channel to kon ka ler mi jidin mugor kono banali nyok ere ler kana me bana warga dana shagor Dr. Yang Machaten bana jalin kele nyok man chalat gwasame wa gore liang chala do in unity government and gorke and wode la rai wi ka so Sudan goro ba collapse ki be jek ki be pan ki be korboro nyok rai wi ka so Sudan ano koren kwala void ko de malder tin ano neme gore liang magwa ano Dr. Yak Machar jen charo de palpinga gwasmbar that kir lere tichodian lot rei wich ka so Sudan nek de jana gwana dial chemanga yena ka western bargazal ka western equatorial state ano antama ka greater panal ka nasa kanula warga in shagor shagwar kirma yadit eno de konjek dungdo shi kirma yadit che jallo kono jeka kana Dr. Yang Machar name ne to wan dier ga antama rewi ka juba gogwe ka jeno ala unity government ki made da ne sha latpin ano bna bugate kel kamal bukum bororo ling ko buko wore queen kware magwa wati kirma yadi ceja tol ke ceja dak waman ci dot karwa da entama murai kone o mi wete muton mutore wi ka juba biya maj biya jeling ka jan lui korten nyok kora me mutoga shi non aspele mayo kora me mutoga non kirma yadit kana jikora god yalan kontin te korten tama ka god konta ayoten kala nan ka ni troop kirma yadit be je kula nan rei duar dan te aspele mayoten ba civilian kulo na kan thongmi warga me musha gor Dr. Yang Machar warga musha loke share jack na me chene to wan che widen che ge che ben la shock along rei rol sos na kelio warga musha gor ni ka shanga kel ka pai kel ano simuguyen magwadamo chagor ka shanga kel ka pai kel ron kina dangro widich a first by president Dr. Riek Machar kwere rawda ka Republic of South Sudan warga chagor mishare jak chana jaman kwen kel baja kwen ka tok English bana kula nyoko mulwa jamat chana bu kwen kelu man chagor a request for a meeting to discuss the security situation in Upper Nile State. A janitie jaji jen kirma yadit ko dekon teke dol ka kwiri ka manana tuok ka Upper Nile State ka Western Equatorial State ka Western Bargazal. Jo ke kirma yadit and Dr. Yang Machar. A jani shan jik chan rach ka rikta kon lat ka rodian. Ano. Go rejen o dekon jik. I'm writing to request again for an audience. Nyoga jikal gor wargano chan jeka nyok ko jan chawrga enam cha gor cha turn down cha lo kirma yadi no jeka ano kari gwena kan kamo waka wanyam ka panal ko waka wanyam ko western equatoria ko waka wanyam ka western bargazal ka chang jan dangro ko pairo ron kina dangro jan dangro wirdi ci Dr. Yang Machar che warga che jagwar kirma yadit eno chan rach kata danen BSSPD ya bigan angrai weekend nasir ko de kan deje walde kan kulo woj duno keni loch ano eneme gor Riek Machar gor warga gor kirma yadit ko de malderben Sigro itinen qui security kana me dung man le lor kana saran tamba che logon point kirma yadit de ka roi ka do bdan and the SSPD of the deploy ka jere we kana sir
de kana kon ya tun de ngaja no de je me we kujum bati kire lok ci kire ci tol go wide ajana tele jilwang jin pon jin dak rek ma chate tele jilwang ajen ku rik ma chala gor gwath men o tele mi ba lat ajen o gore jen o de kon jik de kon dol wech a chirwal wech a chiwre erika ala de ju kemni chong de ju a chiwa won yam reading to kon leda titi krik content chalat ano beje kwendia ka to English. I am writing to request again for an audience with Your Excellency to discuss the deteriorating security situation in Upper Nile State, Western Equatorial State in particular. On 20th February 2025, I wrote to Your Excellency to discuss replacement of SSPDF in Nasser Town, which has become a flashpoint lately. The recent violation in this status are serious that I am prompt to raise this issue to the guarantor so that they could intervene and suggest amicable solution to break the deadlock. In light of the above, I'm writing to Your Excellency and guarantor to report the systematic violation of the revitalized agreement on the resolution of the conflict in the Republic of South Sudan. As these latest violations are threatening to reverse the milestone we have achieved in the implementation of the agreement and may lead to the breakdown of security arrangement and the collapse of the agreement as follows. Tidiality ti chalat gwasame rikto kone to Western Equatorial State riktin konen to ka Great Hapanal rikto konen to ka Western Bargazal kan dial kadi chalana wala no shaga delat chakala no shikir mi yadi chaga delal lat ka titi but shikir mi yadi chajeling ngada na power kan witin content ci jega tama ketin de korten Hapanal Western Equatorial Western Bargazal ko cikir ma yadit che nogo no jogo jeno shanjek Dr. Yang Machar dio jeri Dr. Yang Machar ka chonko de ga jek ko de kan we wonyam tele win me de ro de right karo de your opponent ku jela pel ka ngi je no jaram nan sin ga ku lo gor jeno you keep quiet you don't want to respond kama nan la de no chandol Yang Machar jogo ke chandol men ci do da temere wi ki juba o be maj bo wak mu ken shi sarfike mai yadi ce jaw Dr. Yang Machar ce jelin kashi o baje yor ne to content la spele mayo o kir kwai kamen ce plan men ce realaka ce ga mutuwa ka nasar we woni yam ba baje long ala unity government be shu fail no changa ron kin dang rawd wal wid jandang rawd bakalen be tele ko ngien balat ke je tele ko kware gweje tin tuoga re wich mene ke gwich gweje tin tuoga tama ti diala ti karik ala rig la be met bachang men mo bo weje ko macha yor ka kel ka kana lar no mo run la wona jen ka mo weje jen tam SSPD wona kan ka wore we kan nasir kanula minyo de gwano ne me be rik tin wan long ba ka nung ba ka kos re we ka so Sudan me chab long ka kapchong chab chet ka gwat ka tamida agenda na go de nyoga yekel gore nyoga ne ko ken en ban je mu dien bi atika mal bye bye